masakin hen Belap Kuki channel THUSOH la form niho zo se na bon on nikho pa tunung jong ban ni THUSOH chum la chum ho na be khom ki noi te Russia se paitian lolhing ta Ukraine solam gam kaya lolhin na nei dana agse jing wangovin leisim ni sim ngani ho chun Donetsk kam kaya bom nala pai ngal kit on hi hisigal hin asina phatna chom tampi aum nantin hinla tuni chana mi hem hin kho ki somang hi anga anati umlo chu hi sing en hi solam Donetsk kam kai sunga hin Russia sipai po armor vehicle holu theina ding le gamsung lobe na ding a lam honga sipai te china ding in bom hi alha pan kit Tavern thulut nau mena hi hichi chun Slovians khopia kail hangla chu Russia the bomin anahi kha na a milham ni in thina anatoh kinin chule mi sigi velin ki su kha na ananei zuna hi mai ko le mai hu kitung in kail hang chule dol la chu atom cha jengin na hi ti in thulut nau mena hi tu chan hin hu do na kin rescue mission achil jing na lai jin hi hinla Russian Defense Ministry account pon chun itiami pila akap kha lo da no le Ukraine sipai te height command center le galman cha no ho height precision garment cha mang cha akap da no win asai zo win hi tu chana Ukraine sipai ten solam gam kaya hi hangsan ta aninga atin jing wangwin khopi linpin lesi chance Russia te khut noya to hlona lohan slang le gam kai si hi Russia te thanai noya chu a jing tai hi chu Moscow adinga lungtup bidoi lol hin khat chu a hi ji to gilan chun tu din muna hi Donetsk kam kai si jong la zona ti chu full control na dinga ha ta Russia se pai te hin mai lam phut na chu anai kin o hi tin tu chun a sei ben hi Gyaldo thai khat chu gal ahung patlam apat Russia in mai mo na ananei lai pi aso Ukraine solam gam kai za chamhlat na anage phon sa thingnoi ho vai homna Donetsk le Luhansk Republic hang he Ukraine in a het pi na dinga Russia in anangi azing khat so hi hinla Ukraine President Volodymyr Zelensky in lesi chan skopia kon kinong tor uzong le Russia dona ki phut jing ding a hi anati na bana lahan sa Ukraine governor pun lesi chan a kon kinong tol do Ukraine sipaiti gal matum na the Luhansk kam kaya defense line tha akisim do kitai anati na hi achi sa lei simni sana hi sigam kaya khopi ade lesi chan le Sivrotonets teni kichuna hi alang to gela thina manna lenta achan chi o anahitai Israel Celtical Prime Minister Ayan lipit su France kam kaya an khorzin to kilhonin ato kibapi France President Emmanuel Macron to Paris mona LIC Palace monasun 1-1 in kihona ananay lhunin hi hisi a kihona lhunasun Palestine to Emmanuel Macron in ahin podo in sule 2015 Iran nuclear deal thua zong thu ten kyolim na ananay lhunin hi ekiti ga het hi khat chu Iran ading se hilwa Middle East kam kai sung tampi adinga himial ma bunga umjinga hi chule Israel sumang na dinga thingnoi ahilouleh galgu bol tampi atosot jingchu hi hichi ji achu Israel dinga Iran nuclear deal nei hom pi hil giti chu dayum lota hiya hi adina chi sani khochom lo sunga jongchu Lebanon akon pansa Hezbollah galgu bol hon drone mangcha Israel chungo bulu na ananei kino hi achi sani ko som masanga South African gamsung East London tia ki he khopi palm Sceneray township park muna night club ahilouleh Tavern tia ki he muna ajeh apol ki he lo hila khangdong tinit somni likhat velin thina anatoh na chunga tunikho chun opna le
lunghem pina ananayo vinahi. Hichiki na chun President Cyril Ramaphosa zong pan analay nahi. Ahom sa kofin somni likhat ay zing wang'in amolem ho geldo nin opna ananayo nahi. Geldo thay khat chu thiho haa kum chapang pin chu kum som delibo hinalaya numay khat ahi. Tuna sana police le investigation team hon holgil na achilha pizing lai wangwin athinaw aji hichchat na hiti mudo thay hinay po nahi. Agi say zo si ngaydan chombo ahi in ahi tiin thulut kat chuna say nahi. Kidang taa laysit sunga hi thille lo ne le cha se kizu na hitalawa mihim ki sanjong gancha banga kizu na achila jing lain European Union in phatso ta zowa ingdila anom zowa tu tha ain CP kitia ki mangcha mi polo chunga crackdown chu anachila piovin hi Europe gam som nilani police ho chule international police tisu Interpol ho makai na noya ginmo mi zakhalle som thumwal anamando ovin hi Achesa la daw ni sim som le thum ni zeng sia police on hitia ki vei ho anamat do zalwa milham zakhat possible victims ho su hu do an hi akiti European Union Law Enforcement Agency ho to pon dungzuin hichi operation a hi local border agents tisu chule dan besui ho ki thopi na wanga million khalle mihim zaniwal wanchung tui chung chule lei chung ki chut man tu namun ho a che ki bol zowa a hi ane tv na hi hichi lol hin ding asu European Union akona officer mihi zangmi zanga walin hata pan anala ovin asay no hi Ziel dieser Aktion ist letztendlich eine international agierende Schleuserarbeit. Lumlam San State muna military junta outpost ni thunai na ding ki suna ki kapto na a karan galgu bol sipai sombalin ahin kho na san tavin ahitin amuna ki kapto na muna panghwa kon thulut chuna sei na hi hichi outpost moncho Pekhon township mola uma ahin karani sipai ten lote ding tia anabulu oso wangsinum tale agel phalo bia Zanta sipaite reinforcement ang hunpay uva pumpilin huwa alon ta zi uva karan sipay huwatsun outpost su analozo lo ahitay agiti hinla lozo tahi uzong le minamuha kon tulut dungsin alhompina military junta sipay som nga wale hi masang danun as anasayo vinahi local ho akon thulut kimodong zuin sagyang region depayin township velachun janta sipaiten helicopter ro mangchan sipai ho ain tolut beijing ove ativin hi hichi chun anai lama ko somni vela kon mila mo chu simpatnya ki patchun anagal jam pantavin hi hinla tu chen hin hichelai mun hin milham chunga janta sipai ho hin sositna mimat na le sugan theina anai polayovin hi ahin abansa naw munni agi hop naw tisu monastery le Satpia Kins Village kula kon in kipi pamanin pumpi tisu artillery lin ho anakap do zingove ativin hi